wikendi. Nkethinkatho na nchune mutegeri bwega nuntuba kuona kanya kugwatana na unikiri weru weekend thaitha tumbitagwa ntinyari Kenywa jani jamoja tukubanganiritio tukubona rwakirinto chetu. Yaria tukuthurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Thirikari ntore kumenera thirikari ya Ruto akira kindi kiagatigwa mpione 2027. Asiasa kugane ngoge njomo kwandikithia thirikari kiria kari ni untu etingite mawira nejayo kirebo Profesa Naitule kwariria mathabu jaki thurano ge 2027 akiwa rais akagwa akeja kujukia munini wawe kuma Nyanza. Atumiria kumatigane West kubageta na mbere kuiga thirikari ya Kenya Kwanza. Watogeni okaire morinkire minwe monanirio mathithio tukubona arua mukiama no mo watongere bakiama kia DCP rakinya wari minister warimi Franklin Mithikali Nturi nereta munino rais ari na tuko interrogatine ke Nturi erete Professor Kithure Kindiki ati ari na mieri 20 na ire ake kuigwa muthutira jobisi yawe na kumira wane ni untu rais Ruto ati mujuketa munini wawe nongerete na kuga atarirwa kenda kugaukania kiri mara no are mwakuke gwatithania buru akimwira na are minengo geu araugete mbeche ireja no kire bunge kenda kugambia Kenya onto hachieta kunto kura okubatara takiri maskuru na minerete kinyabo kadha bunge baranande batakurita thirikari maetia ende bakemithingataga uthere Rabo gweranto tu tamure na baberi no meru ikethira I safe pote kwa ila babo buyungwa bohona mithika ikeleleso kambitreo kira asalitiero William Ruto mithika ora wahatuite kura wahatuite thirikari na Ruto agirara wa kwa nyumba kwa tuika woni ombonsaliti babwe bawo nembia bwira akiwe ujune mangania munene akiama kia DCP no Mithikali Nturi akiorotera mandu jagi otongeria endene kaunti Meru nikira kubatongire baraba ingi bariugira mbeca cia Ruto anto abethirwa abagutetera mu Meru. Problem we'll have in Meru is just leadership, patriotic, strong, firm defenders by interest sianto igo tutinabo na nigio onto kuona out of MCA bonde injon ne DMK agende biru akua na kona Ruto ategurita ngwebwa bange ibatuletie maru no ntuba kwa siringi ore Ruto are yago paine nkro siringi ngiri 20 ayumbe friendly ronde beta go yone siringi ngiri between negana na siringi ngiri mana yairi so utie muntu omba kwari kana ona mantu ya kithuka no ntubo bubu akethwa akiria tongire ba Meru kitumba ku Ruto akethwa akiathana gota mwingi ni mbio bagatumira kwariria mu Meru mantu jege witina mbere woni ntenhobwa na wonde timu ne ira yukarande kubanga siasa cia upinzani Kenya kiantu muwanja top 7 probably in the country rabo gwira anto Meru two term potio vera babu babiki orendiri nimbi bwatumira bya ku negotiate kina Ruto rabo kwariria rabo gwira anto two term re gwira anto two term na basis ireko nonto orende bote gwira Meru yitu kwa two term nonto Ruto na fulfill the promise 1 2 3 babu ayumbe ba Meru nonto bo interesting kai pogenda nendo tisana gwira Ruto ari agoya kindike bukaura kindike kai na kureyana bawere bokario pwethwania burukira Ruto amba kuitha threat cienu ni akorotera munini mutongire mugongo Kithure Kindiki akimwira ati kanya kao nandi katitigere kaingi tonthithurano twitite Ruto athonekije munini wawe na ndibwire be prepared. Ruto is very heartless ati muchore ati omba witikika na kono na tusalitiete
we can only be foolish to be cheated by him the second time. ODM ni ramberie kuwa irienda, they can't go short of anything else other than the Deputy President of the Republic of Kenya. So, Deputy President yambere kundimandwa ni ODM. Na we ira Mount Kenya. So, kiridike atena mbati. My brother, ntoko wish baya, nondote that in competition, na te uo mbengere ngwere ni ainte na uwe no tioro ndida po. Lakini yangu ndo prepare that kinyawe, the maximum meri ya ina yo, imeri 22. Arete inekira. Nonto, you will not, and you will not be William Ruto's choice of running. Na kuringana mithika ninturi, augite ati abunge ba Mount Kenya batarire mathabu jaja gitumi kindike ati kuonekana mbica neji. There are two scenarios. Ruto narari nonto na eretie abunge bere to bakathirie ba mithika na bakachagwa ndere njonie na ibare merwe. Berio that we menyere nende opposition alliance, United Opposition Alliance defending na candidate uraba achusi na running mate ilo tukamenya fate ya Kindiki. Number 1, tochuzi Kalonzo Musyoka candidate wetu na toya tena natembea bakero kurwaniriza bureu tukoya Mundavandi Kenandi yo na Western o Kalonzo Musyoka oya Matiang twachoka tuoye Gladys Wanga aende Deputy President. So hii scenario irantos bela irwa ko gende si elicit some bit of debate na antu baba to bamero batena kulu ma bate kuelewa baigethage no mwathege bate kuwata kumenya nata kwethera kwita Muthuri Murioki weru weekend mutirjo kangangi. MCO municipality kale mutethia na ataririte bari na kagitaga ko mukuringira thirikari Rais Ruto ndebe na kurianto kumichokia wathanine mutethi ugite kagitaga kithurano ga kinyo musiasa kalazimika ukamata mutharawa jwawe wengwa na musiasa Edwin Kiongozi ugite Miru itumba guchiariria kana guitetera itina kiama kiaya kiejarangerekana na kiama kia ODM kira kionanitie kwenda gitike munini Rais akiwa bubu nibuwega bwa kiama bari baba ugite kwa ngwataniro ja Miru nikyo gitumi Kinyamiro iri na minister mwake kiri thirikari nene. Siasa cia mwaka jwa ngiri jiri mirongo ina mugwanja no chithite na mbere kuyukia mwerekera ntukwirakia na kaingi atongeria barabathuri bari uria mawira na jara bekirwe jege mirandi ya witi na mbere na jari na uju ni MCA wa municipality kale mutethi akiuga ni bokurukira kagita komo kiri kwariria mwingi mantu jege siasa cia tutamu mwingi jukenda kwirwa mawira na jara bekirwe ni thirikari nene inajethirite jagikinya inya tutukumbi kwari nya mathikone ambugi ou urita mathikone ogeri kwari mantu atutam ukera promises ira batwere mbere ichujuriirwe kwa tukuromba thirikari nene for the sake yetu tutali nonto ito representative bantu na tutugwikia agenda cia thirikari ke mwananchi. Let us try to fast-track those projects. 2027 to be accountable on the promises we made. Bwa kuongera MCA mutethi gikine musiasa Edwin Kiongozi ni baugite Miru ni agite kaju kamwe ni untu bwa kwa kiama kimwe kubatetera kiri thirikari nene na nikyo bakugatha ODM bagwatanite no kabagwitegete kia DP kiri siasa twitite tutena sauti ya kumba kwaria na gintu kiria politically gikaira musiasa inya ni political party ni kiama ikietumi aru ODM bakuma bakauga atiri batwi turendete kia Deputy President Kindiki atunyo tunenkerwe o una no atunyo tunenkerwe no ntu batungo getu ikwaragia tutikuthithia action tutitake action tutena kiama nyansa yoke gwatanirite onthe na gekwendi kujukia mutongeri omwe wao imwethia Deputy President 2027 lakini ukeja na gwetu thatu twathukanire utiuru aria twina rurwa
rumbi kulis arinda ura tugakaria na tutha twina gintu gia tukia tukambagin kuru kia tongeria bane baugete thirikari ya Burundi based ombere ukethaite bibingi kiri thirikari ya Kenya Kwanza na toka kinya bethirite bakibagwata mbaru kiri siasa cia kurukire na bakiuga gitumi ni kwithira kiama kia ODM ni kiagwatanite na kiri na kathari na nikio bakuga Meru ethire kethagite kimwe kia waziri Meru twina peu twina PNU twina Ambas kintu kira twagite ni unity of purpose ara tongeria betu bombi kweja batugwatithania tuketha tukiara ya sauti imwe muthie ntumwe kiongozi kiri DP Kithure Kindiki na mwirite kethere na kwenda kuonokia itikia we ntaira ni mwana ni akuthithia kiama na mpui kenda kethera na kathari ukaukia maguru gutebui disemaro lipo na kama alipo laja umero register kiama giaku kia Mount Kenya kana kia Mount Kenya East twambirio kiugira mbu gikire Ameru Atharaka na Embu na antu bau bangi nontu tutena kiama tugekwa kandu twaga political party twaga microphone yetu igwitwa political party ODM bakendere tukandamisha nontu bakori mbibwenio mantu ja kwenga kindi kibwikira muntu unge tutitikiria batwethira kindi Kithure Kindiki atithira kimbaroti ekiri ballot box tubetu bonthe tukagaruka thirikari ya William Ruto na tuteme support kwethira Kindiki batithira bende bene na William Ruto ke report radio cia weru weekendi riakwa rietwa ni Mutuge Kare Mutaalamu wa utongeria na siasa Profesa Gitile Naitule na ariritie utongeria bwa Kenya Kwanza na kinya mathabo jaraja kuringwa kagitene gaka kenine gya siasa Naitule haugite rais akethirwa ari kugwa kigerio akeja kujukia munini wao meteruterwa Nyanza kiri kithurano kijite onde unongerete na kwariro gambi bwa rais wao mbere Uhuru Kenyatta akiuga kira Uhuru akwenda na kiri mara gwitana mbere kugwatanira hagitarire nikyo gitumia kwendekithia kinyaga chagwa atikarumwe na kira bunge ba Meru kuchoka itene Naitule ugite ati kona kinyomo agichoka gitene kyo bunge nonto gutenka njani baremi kinya kuingiria kari mawirane Anthony Kavenya naraniritie nawe na gututumira report ije Grandiru toni na ngethre ngonda election ni antu ba gumbubegia kwa mini batura banda irikura me antu banyanza iri ni unreliable ketha batomba kunengara ile more than 1.3 million re. Can you bet with them? Panengare president kura. Ko president will be making a very serious miscalculation to replace Gendrege with somebody from Nyanza. Me abo bakubwithia ichiacha bakuringa. Ito diversionary tactics. Ito mimbi anto babwiri gwera nuto narutengwe kenda nenkro kura. Te adraina Gendrege ga adraina Raila ga adraina I deputy either Mutone Raila kana muntu wa ODM. That is not the issue. The issue is the government delivering. Uhuru na kwenda Mount Kenya evire watanirite. Manisa Uhuru na kumenya antu bakethira baina mianya batithikirwa Kenya. Nende bo Uhuru akuwa aruwa rekana na Gachagua. Nonto Uhuru na understanding democracy also neko respect neko aria oka kanusha manto kana okeringa chiacha okaua manto ya opponent oku oto mwethia mundo nonto opponent te mundo bwinde bwe timu Kenya so Uhuru arenda there Mount Kenya na arenda antu Mount Kenya bedre bege nto kemwe no ntubethera ba kintu kimwe iri onde abathikira tuginya Gachagua ke impeached antu bare ba gwevelana na thirikari Ruto now Kindiki atemeo bachokia ne anga bakoria mawera ne ara promises ira ire antu ba Meru for example akethira chuyoretie ne no antu bachoke mpipa tu na bodai ba Mount Kenya ba ke Ruto especially ba Meru I think baina thina na nontore baina munene na support abo batena munene nende as we approach 2027 ibamwa bakila bachoke na nara neanga munene actually aba support akabwethia mibango era baitekaniriye kabwethua ireke akubwethua me no bamuringire ndebe
na antu bathikirire na antu batikirire lakini thainte kona kanya gakatiere yakaombekia kubwithio ko ambunge ba Mount Kenya baina thine mwe batikona mantu ya change kabisa kuma Gen Z demonstration cha 2024 changes ndene Kenya musima is significant lakini ande Mount Kenya leaders especially the Meru they don't seem to even to have seen that kwa ende baburi uchukuma munene ababuthire mabarabara yu achoge abaigire ndabathibitari achoge abwithi education ana baite ende barawure 52,000 cha secondary kitha no ronere fees ira no kaomba bwana uko meanto baina thina sana raiu ira ndicho cha bathiria i policy ya thirikari icho igathiria MP ba Meru na bagaruto bonde ntukona nombi gyo chogani ingumu I think gavana baburi kupwithia no ngavana na changes inene sana ya election lakini na kwenda item pala kiro support Ruto gavana Edra na Ruto na buri kuwa tu tam lakini Ruto Edra ateo buru kampeni no kampeni MCA bake kinye MPs na rekane hapo miamba kilasio kuera antu bonde banwe twithirikari no tuba policy chiayo okay thirikari policy cha thirikari te policy cha pro people apura yare asula miare Ruto kampeni are muntu moya sana a kampeni lebo ya buru au akaruta nde na ngundi policies apa promote economically Pedro baisa sawa lakini ende opposite has happened niomba kilachoro guera kwa hivyo mtu mababu ikobwethia thai no mwanga mu support no ndagaro mu support ate miaguruta ngwe okay no mwanga support the president no mwanga mutuma a support the president no ntogare mani mu support ni nagarutira ngwe me munene bwana munene lakini aburi kubwithia no ume kenda itarara ginya aichurerie kibyake no ndukango gwira bo aganye ginyete it will be very difficult for Ruto to go back. Narua tongeria bakindini corona kurukuma gishombuga gatigania West ni bothurene urukire muchemano jirajo kinyane abunge atongeretwe ni mubunge wa Ntereu Daktari Mutunga Kanyuithia bakiari atongere baba bakindini nibonekete kuika thirikari ya Kenya Kwanza bakiwa nibonete matunda ja wathani bwa Rais Ruto na bageta na mbere kumigika. Mubango wa empowerment ura withiritwo kiuro na mbere Ntere mwanya kaunti Meru rimwe yaira mubango uyu withiritwo kiuro na mbere muthenya wa muthe bunge kuma kaunti Meru ibe kinyetie Ntere chia uru tigane West na araba umbite kwa bekomana na atumire bakuma tunichani mwanya kuthi na mbere na kuringira thirikari riku kagitani gakaya Kenya Kwanza ndebe bakiuga ni ututete ngui na batirite kwekithi na mbere na gucogukire mwango ngiri 2027 kia tumengia mangani yake ya dokenu mukarendi wala ndiye kuigano automento hii kumelewa kanisa letu libedeli kama hivi kanisa libedeli automate ndio watu wa demo kaza Kenya watu wa mtao ndio na inya kawaidia ndio ndio tunatuma mtu kutia na hiyo chupa yake ya Kenya karena dia akiare kagitani waku mubunge wa Ikuru kaunti Meru no ekaramuka ire meora kuthingatene na tongere bwakire rutere rwake bantu jamma ingejana dije twete ugo ko kuererwa sitare de ugo ya level 6 muteti ndawo tara kitata we ugo wana ndio aretera level 6 inato wetu weka kuna level wingi kuna miadene yao kuna inge nyasha serikali dispensary. All we need to do is go get a dawa. Na tuitirele. Ruto mwenene heto President William Samoei Ruto for sure. Tuitirele meyake wenge kyo kuwa kumongere tutamu. Bukoteka ya Kenya mwenye Kenyene heto. Ajo dineri nyafeba. Ajo amu Meru. Kidore nyetore ambi. Ndire Meru. Urego mweko mwoto kidore. waria nwe mubunge wa korotwa kaunti Meru Nwendo Rothi Muthoni athiete na mbere na kwariria mantu megenie na ndacia kuria kiria na bari mono kagitani gaka bari mejia kiuria ciari gutigira iba kumenyera na bao
ntumwera ndinu igwe bwatinya bwega batu twina thina inene muno ndene Meru County thina ya teenage pregnancy ibuije babwe kana first parent edare muchiari ro harete ndigurweje second parent ibubo edare bo in contact na twana nonto te bubo retero Sunday school na baba bakura abo baije na bare ashore benu tafadhali tutetherie ni Christmas yeje kanisa ene chienu keria ni kwariria na betu bare na betu banzaka nikenda tumba ukap menace ya teenage pregnancy. It is a shame when a 13-year-old 14-year-old becomes a mother to a child, yet she is a child. Kiripotera ndo cha Weru kuma ntere cha Urutigane West imbeta wa John Ndhiga. Tanambera kurumira ntito chetu twachokera ni mibango irere otaunine mawa kenda kuriyeria makondoria ninyume kagitagate kuraja kebebe mutambo. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kanando kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Love carried them through time. And betrayals tearing their lives apart. Turning what's sweet to sour. Nimekuja kudai haki yangu. Lazizi Season 1, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus, DSTV channel 163 and GoTV channel 3.
Nugushwa kilori kia road show kia gugutetheria kwendia biashara yaku kana kiatho wina kio. Weru Sounds twina kilori giki thongi na kithondeki kinande ikienda gukinyira muntu wothe nturene cionthe. Wenda utungata bwa lori eje ringa thimu namba 0707 065 000 na ugatungatwa. Na nonto weru nionetu kwendete na kugutia kwa customer wetu kwina ofa wajukia lori eje ukae wantumiria kiatho giaku kana biashara yaku utheri ikire Weru TV na Weru FM 96.4. Wenda kubook lori eje ringa thimu namba 0707 065 000 kana utume email kire sales@werutv.co.ke. Notwe rumuri rwa Meru. Pagi gwetana mbere kurumira nteto chitu tugicokera munini wa gavana county-ini Tharaka Nithi Nyaga Mwisraeli na orite mwingi kurumira kithomo nontu nikwe kareta umbani uturo ni Mwisraeli uria wikiri nthumbi ya digiri yewe ijiri na arondene skuru ya Kemu augita kithomo kinyani kyo gikerekania mugongo gwikirwa thumbi guku kwa Mwisraeli kujite bimebika yake nyumya nthuki mbithio mu county kwandikira rwangi rwa NCAC bagio kia biure ukonia kithomo kiawe. Martin Mugambi na Choi Kenya. Nini wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Wilson Nyaga Mwisraeli muthenya we munthi nekiritwe nthumbi ya masters kiri university ya Kemu. Muno niyo specific inda metere na muno na kwegwa nkiririria ndokumala ndatonyire skulu kuroda kiromo gya kwa gya kaire masters degree in business administration specialization na finance ndambiririe kagita kogumwe nyomre musubiria ngai nkaro no ntonkurekeria na nkongira ndueti na bonge cokie nkaro jia mwanya kimuji wakwa especially kimutumia wakwa na toweka seri na family ni akwa na ofisi ni akwa ndobero bantirirete rero ndendera kwa nkiroma ndobero bakimenyaga ndi skulu na ncokie nkaro jia mwanya. Muisraeli yekiritwe nthumbi ya mathabu na mbeca na ataranitie mutaratara wake wa kithomo kwambiria mwambirio mwankagu akinyite munthi. Ndaromeka Kongo Primary School, ndaromeka Junior High School, mbere ndari gora certificate yakwa ni Jaikwat, ndacoka certificate yakwa ndaroma degree yenge ya jiri yakwa ira narudire through online ya business administration in cooperative with leadership. Neonda miruda ndamingira 2014 September 24. Ino neoni ingine ya kwanda ura masters. Ingira gira Kem ya business administration ndi specialization na finance. No mdende na rumbika nkenete amoto na family na alato na ofisi yakwa yonda katukukongoira. Kiongera uritia kariko gwatira kithomo kiao na nkinya kia nabaho. Kiugaga kithomo ikyo kiganania kia mantontorani. Mwana ongerera kagwata niagirie kwirwa mbere arome. Nondo na mtu gote ono gwate ndigiri ona kedwa alari na ndiga kadi mbere akibungirira kiromo na ndaugo gunduga number 1 antu bona banyire kiromo nontule ona ndira antu guti kwandikanwa vacancies ikonekana guti mtote muromo kandikwa kogu ni kaba kiromo kina bata niko gatuma mwana wa mtote kweumba na mtoto kweumba balezaniramo na tuyo leu tweba obisi ona tutukwata tugutikwa nyuma nontu makinya magu akinyite noke garagi twiraga agatwiro natwi bugu akuri na bugu akwendera kuroma twendere kuroma kogu na tukatwendere gutenga riu tunyamu tumoto mtu agikando mahitaji kidogo kenda soka endelea na wagwata kiroma takukia muthiari uga na kuona akithina mbere kuongera kithomo giki no mwankanto bagaswaga mauntu maingi muno no kenda kumenya we gerio uge no kwenda giti no kama antu bagaria bamwe uma na bange bari orongo lakini uma the truth ne wera ironge kagumira lakini nduga kiromo gya gutuma antu bagera socialization mbega na kwikana magita mega nikenda tumba kwenderia mbere kogura ino ndangira ndweti kaire mu nyomde in masters de tayari kutera kanidi wera na kuri mbere kuongera skills and knowledge. Kiripotera ndeto cia Weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kiriure daktari na aru mutaramu na gwetana mbere gucokia biure bya kugukonia thina ya fibroids. Ya ibaga nontu bakioria ku nontu kinya aje bangi bawe bakioria ku mono kumenya uma wanda wa inu ikwendwa on the street
ige promisaga mwekuru kuthiria fibroid. Tiangwete ndawa ino ti ndawa ciumba kumenyekana scientifically imbi iriku na muno ndawa ciumba gwikinenkania ni cia kurigiria symptoms lakini tikuwa ikathiria thina na muno ni gwa ria mwekuru anywa ndawa ino atuika pengine ndaiga woro ibukunyia kana iwa atomba kuthi kiorobo igikumba kuthi kiorobo ega kana kwa bleeding kunyia watuika still fibroid gotiwako na no ikwendelea gukura. It means no to atena symptoms ino atiomba kuthi kuona daktari kureo. Kwa ega cherithiria matibabu reke wekendekana ya at least kethira ikuruta fibroids inu kana kwegwa bwachumba kwa chia nyithirio kenda nyomba kugia na mwana. Bwa maereni kwegwa ndawa ino nyoko itukora ni herbal medicine imwite wire pure herbal no ntukwimiti kwege kom ikionganirwa na hormones ichwe ikinyeke affect mwekoro atuka ena thina ya hormone balance na nyumania kamuretera thina kire ndawa ino cia herbal imwishe washie itare na dosage ira mtu akomba kwerewa na tukaria mwekoro athi kunywa chio chomba ko iki affect other parts of the body especially kire the kidneys nuye kidney thambagia ndamu na rukorwa rwe mwire watuka ne ko niwe kenenkera the kidneys challenge imba advice aga monorera mwekoro aina ndawa inge especially kunywa tanda nyako ena ndawa ciabo also akera ndagitari kwenda wingi atomerete no nto womba kuthioka iwa no kunywa ndawa inge cia habo na ndawa inge wathi wanekerwa ni by the conventional medicine watuika ne ko interact kana ko achena effect kwa ni advisable ria mwekoro kinyoke wana okaiwa ena thina no na thikenda daktari at least daktari omba kumweresha thina ndabura yomba guteiwe gitetheka no ma kure bia kurea bira yomba kwa bikia associate mono na fibroids na mono irio bira bikora bie animal proteins ta nyama ke studies imechi yote kiona na ya kwa mtu ne akora nyama mono na kwa ena diet na low in vegetables kana fruits no wa ke develop issues ya fibroids more than mtu wa kireja a lot of vegetables. Yes, no ma ria mtu akora diet rich in meat, beef kana red meat ni wa kiongera risk ya kwa mwekoro akiwa ena fibroids. Kundi kia kurunti wa kumwegembe na rietwa Ndula Windows Women Self-Help Group nigiukite biurio koni ya kigina kira kia empowerment kiria bekiriro wirane bwa kwa mukira agita kama mraja kutha kigina kijara jari ntere ujatongeretwe ni munini Rice Professor Kithure Kindiki pakera kia mabagi kundi ke barugo obisi ya mubunge John Paul Mirigi ya tumire ya memba baka ichiringi magana jana no mto na bote bubware wirane honde ni borete mubunge wa Mwekuru County ne Miru Elizabeth Karambu Kailemia kubaingiria wirane bure abekirire bakiwa ni bandikite baruga kathumba batikuona machokyo. Dennis Mugende ari na mateta jaja na kiebagi kinene bari athira meri kithumba ni kurukite bari gikundi kya kuruntigwa kya Andrew Antobochio Igembe South beterete mbesire basangithirwe ni munini wa Rais Kithure Kindiki Mawa Stadium indi mwankana ndi batane incursion ni obisi ya mubunge John Paul Mwirigi na bagutumana kiriwe obisi ya John Paul batu tware stadium kumathago mnayele mangathago mnayele oro na toro mbeza sienu bibi yake nyambangine twayuke baba ibo baina na thimo na tetuende tuonete tero koria John Paul ire na mwana tuendete na twamwere twamutaka bulana re thaiwa nekere suti ndeka kwa tonena kakomena ngekone ito twamuwatere mbaru twatwitekana kake to bulana o maito chumbukanite na kwenda mbeza ise thirikari muno na tukiwa mugai kabatwe no tuitethie tuiringe nje kiekurunti wa batwe no tuteciulite no njirenge lakini twolerie thirikari yetu itutethia na mbesa yonto ya yu munene wetwa irite ya wakantethia kuruba ba iringe nyaka ngwe kanjaki batu twetera ote yantu tutothathia tuona John Paul
no nto nyawe mwene to nito mwendete we lakini wote kwa ate to endete to mwendete no nto ate to cio laila nyuma ko no nto nko me no monke thira ke me agwine kundikete na koro na ekoro ntiwa bari yao na lakini John Paul ate nda woto cio lila au wakante thie koro ba ya basi ari bakwa ende ni ndenda kuwa John Paul na to lelia na to thia thre mbesa cia to ira twae no githura kinde ke mawa standum no nto na ritera na wa ndendo bwambi ye koro na buka wita kuretenge na tika cia kuria nyama ndo te ndona to tera kwa John Paul to kunoerao to mureke na to mona John Paul mwiri gi mwana wetora to ciere na umete kweto ne no ndo ate kwendo to leleria bururwa mina mbesa cia to cietere ato thiateri miko jao jangi jalikirio bisi ya murungamiri wekuru Elizabeth Karambu Kairemia kubinge bira bitodorete kabisa oni nkiareria nkaria cia wekundike ni obisi ne na iye Kairemia ni onkareria batu muthako Kairemia nejera atocuna mbere cia to ngirire na mana 5 eta wa misobo atwira nwa wandika proposal ciange kuru yonto ya bautwe katwandika iro proposal ne antu bara bate kumenya ko batu to munenkere mbesa ngirire na mana 5 na batu to otha tukari wo tukari twarita mbesa ira to munenkera na mwankere go tebio to no bisine Kairemia oini ngo indicate ndese abaro asieto proposal sieto ngaikia nao siete ikamamwa iye ikwingi muthako wetwa murimi iye ata ikamamwa alabu ne iwejere kumari wo tebio tuona kana ko ebio tuona asoke yatangasira ekuru babu inkuona bokori muno itokwenda oborera metu itokwenda oborera leso itokwenda oboretera inya merengeti ekuru ende bari abanwetie secretary nonto norietie nao muthakora wawira akareta kintu fulani re ari kuto muringira thimo ati oya to muringira thimo oyambariria inya bothoku na ndera secretary ukorwa ari na muthako urenge Dennis Mugendi weru weekendi ntore ni andura Antobochio wandi ni akiguya Antobochio Yembe South County ya Meru. Manager wa municipality ya Mawati Mothi Mwenda na aririte mitaratara ire batere kienda kurigiria roje kuriana taunini ukagitenega kakambura Mwenda ugite ni bathikurite na kurita ruko kiri mitaro yonthe yo kamati ba roje rwambura kienda kwebuka kuriana ku ni aratarite kinya biashara baba bare baritagira biashara chao mikanone barabara gutonya thokone kienda kwebuka kuinyania tauni yo Marion Karugi na gutwa Chikinyaga. Mbura yetete na mbere kura na yo tauni ya Maua ijikene na kuiriana kwa rui manager wa Maua municipality Timothy Mwenda na wite ni baikite mitaratara ekwana ukabirana na kuliana kwa rui tauni neye ngerekano kutheria mitaro yota rui araba watanirite na mukariti wa board ya tauni ye James Kirema na kuria kari ne bethiro baki watanira na timu ya kutheria town kenda kuthia nguye ira gukura kwethora Maua ina the name biggest drainage na iba kuwirirwa ngwire kuriteka mantu ya kuriura mitaro nontu no kuona mitaro wetu thaini mbete kuthura kiruka ria kurombera kura mheshimiwa ngavana mutumantu ethinge na tu supportete kumba kuthura mitaro yonthe ira yomba kuingana utuyo romba kuingana thai na tukaromba akari bombe kuendelea kukaria mitaro bombe kuendelea kukaria njira cherui bombe kuendelea kurea kuwithia development na raro rwitira kenda tutekombe kuthura twina challenges of flooding ndene Maua municipality kuona thai mbura turi na mantu ya kwendeka thaina ndipo kuona manager wetu na kutheria tauni na timu yake tukuromba cooperation thira kulukira karibu na nduke ku karibu na nturero rira miunda eneu itukuromba bo betikire kenda bomba kurutangwire ibatere no ntuba kwithira nyumba cetu itikume rui na rui ruta fulani orabona rui fulani eriene kaitene aka kaitene okau ni bariritie thina ya kuinyana kwa antu tauni neye kuramba kwa ni kukuretwa ni antu tumira buthugu twanya twa muingi na kuritira biashara o bakiurwa baume barabarene na utonya thokone ndene kenda kweba mitino Maua ina thina congestion ina thina ya antu kuinyana na ithina kwithirwa spaces ira che public icho tumabuwe muno ni antu baraba kuruta biashara na baraba kwithirwa bena boda na baraba kwithirwa bagirita biashara mwanya muntu na aritira biashara arone tuwe baraba kumba kwendera into bionjirene gutuika thai katumbe kwenforce tumbe kuritantu jirene kwa hivyo nkuromba biashara betu Maua tumbe kuheshimu space cia public kenda tutigethwa tu na mpinyano ndene town na tutigethwa tukika antu kiri risk kana kiri kwithirwa bakiona anjali kana ntu kwithirwa bakenderia into bio kana bagitira na rangari gwitira especially Sunday ya Methodist na Sunday yo ndhe witanje family bank yu itukuromba nende antu bo bonde basoka into bio mwanka thira thoko ekamba kwithira ikishugulikirwa
kuna ndibona antu bara baketha betro sinto lamine itukuromba ujali maisha yaku no ntungare kia kulweke yo kidogo kumenya no ka mtu tuibwa mantu ya mathuko na tutikwenda u kulusi moyo ki municipality yetu kana mtu wetu umiswa. Nkiripotera weru weekend kumembe beta wa Marion Karugi wa Naftali. Akariba mbari wodine kirwa na adini batariri kura kunganiro kwao ni kiraba kuga ni mubunge wao kurema kuba ingire mawira nezara abekerere akireba ugite kuri Mirande Kathumba beri bakaingirwa indeboni untubutwikite kiroto akaribani bakore mujumbe oju ore gutungata kwa gipindi kebiri mugambire ndikire kubathangikira na kuba ingire mawira negakimutegi na Chekenya. Anda tegera buri urengana yomba kwithe inyage kunenera mwesimiwa wetu ndaromba thirikari itutegere tugitirwa yume ijiri ciethere irijiri tontu kenene imono yomba kwithe tukionaga jeka mukuru jo ate gwita ngugira kina gwita ngugi ierie wenene tima wake bui kwithene MP mwanya ndenge kirwa nali na kibrechi yake kera kino nge mwanya eni miario ya kariba kuma mbari wa ndini ya kirwa na ari barabona nite kureka kuganirwa kono utongore bo mujumbe wa bore mugambire ndikiri araba kugatigire kira wirane na bobo wa kanyomba cha kambia borichi ambari araba kugamwankira thino rendikiria kete kioro ake nyomba na choba chikagirwa ngasetina gutiga borichi batena wako mama na bungo kwaga kwa kuingirwa mweshimiwa batu tuije tembari akyo gwaterete bure yonde na nonto muntu no kurerwa no ejere no ratwakira kioro batu aja turungi mbaria no ratwakira kioro turagurwa muno no racokora ugo gatwakira nyomba no ofisi nyomba cia polisi cietu ngucokeria mweshimiwa wetu Ndikiri nkatho nyingi tonto bwa kugira twiterete na tuthithirite mantu ja kurigaria twakira kioro aria kwa unethwa na atakirite kioro agatutethia ungi atwakira no ofisi yake ofisi cia borici kwirio inya kibucu kiaurite na mpengo kwa asikari bathankire muno gwita uco wa mpengo itwakirwa kioro itweri tugakirwa mono ofisi aja kwa post yeje ya borici ria aja ujo turungi lakini kioro akikirikitie kuthiria ngugi na tweri bigakanirwa proposal ikithithwe thithaniritwe rimwe kioro na ndi tutikumya nyomba ora ciakarire no ntu itakwa mwanka thai ikirio nyomba ugaire imuthwa cietete ikugwa na rende akariba baba kuririkania mubunge okuyuriria kariko karabarikaniria ga waka nyomba ino cia borichi batue gatugu request okaire nonto muntu no rairwa mweshimiwa kaja kwethera kaworerwe itugatugu kurikania turikane twakira nyomba ire nonto kinyage ni bara tukwethera benabo woni arankaraga gantegerete kambine polisi na kioro face ya kioro ni onkuone thongomete ngurukia nyomba ira afisa beto bakurara ito na gitio gikinenere turikane ututhithirie bou Ndikiri mweshimiwa wetu ukeja kuona bwagirite tutethie na ofisi utwakire ni kenda ofisi yetu igakara bwega ni kenda asikari nyaba bakethwa bakari bwega ni kenda bagwata muntu akethwa arantwara ega na ntwara kwagirite kuma gicigo mbunge kia Bore nkiripotera weru wikendi niukambitaga ki Mutegi Akariba ngitana ni bejete amwana mugambo jomwa kuga bakairutanira kurwana nchobi ndege ni watho bubujite nyume anto bantereu kinyago totoro bakunyo nchobi eu ndege na mubonga sentiment kremango chine noneketa kumeneria kama bakia makia udie makiuga buru bati batere kuthuganiria kujuka gitike munino rice nonto kinyamu tutikira ilo dinga tararende kithite kujuka gitike ode Rais Ruto aringirite ndebe thirikari yawe nara kwaragia ri county ne Kajiado kiri mambura za gukungwira ntwire bwa Amasai Kiebana kithikiro ni gitite na mbere gukujirwa nja ya Kamencho uria ni umwe wa bairi bara batete oturo nyume ya kunywa nchobi ndege ni watho nturene ya ngitana gicigone kia Igembe North akariba kiathira kuri na bata yabo kwiringanira mo kurwana nchobi eje borangira atori bangitana re na bolle county commissioner are twera ka tubwetheria sharia na tutwe ngo bangitana bwethie sharia bukara kubwethia sharia worendre te county commissioner okwete te county commissioner tenje ke guthigira ni mutori ongita no tatia mutori ongita no mutothigira na batu inya sabuci botwe tare wonge
na tukibwithira kwa antu bangitana ninkiromba ni mantu anchobi kinyetha thirikari itikorwa nio batu twetwengo twe community itorwo nio kenda anabeto na kenda mathomo yetana mbere pakiromba ndwangi chiokaria kubatethera kiri gwika mitaratara ya gutigira ni bagutoria kirindwa kienda turwana nsobie ngitana etothurere kinyagethe ne isabu area ote no weso buru bakorwana nsobie kethe kabatilete etothurere tore ne nyumba 10 mutongoria omweya orokarana nsobie ye kienda tutethuka nonto batwe ana beto ibatere sukuru bagumere nsobie na bangi otengo enge baruta kinyakanisa ibarere nonto ibatero nsobie kungi na kumubunge wa Central Menti Kirimango chini no rete Rais Ruto gutara kithure kindi kita munini wawe kiri ithurano bya 2027 batu tulimiru yambia deputy president kindiki na twenda Ruto wa Muritini o bari nwe kiri 2027 akira deputy president wawe na batu tuketa twinyuma yawe tuli amiru akimeneria miario ya ODM ya kuga nibo bakaewa giti kia DP kethira Rais Ruto na kwenda gwati mbaruba kiama kiu kiri mubango job broad based government na ora ODM kuga deputy president is not a place for the rural region tutegwa Raila akiuga irasima andini antu bange bagutwira kindi Raila wengwa Raila na yego mugi public na Raila tena ntoida utoto igwa kuga irasima bere bena deputy president ko bende go support president Ruto is not give a condition of getting the position of deputy president kungi na kunithiritwe rent kwinene kiria kari county na Kajiado ara Rais Ruto akinyete entereje kire mambura ja untwire na utalii akibathagania kingiro kenyomo kia Amboseli kubakiri thirikari nene gwitakire ya county. Today we are making history kwa sababu we are not only sorting out a quarrel among individuals, we are not only sorting out what became a community concern, but we are also sorting out what became a conservation challenge here in Amboseli. When the community here felt that they were being left behind, that they were being ignored, that they were not part of the action, there was a challenge to Amboseli because many of the ranches around here began to be subdivided because they did not get the benefits from Amboseli National Park. Untu bura ugite ni bwithirite buremete kwa Kagita indi nandi ni bukinyanirite. Sasa niwaulize, Amboseli haikusuluhishwa na rais wa kwanza, rais wa pili, rais wa tatu alijaribu lakini haikuwezekana, makelele ilikuwa mingi. Rais wa nne, sasa nyinyi mukanipatia jina ya uchochezi na Roro Nguk ati ndio mimi nikuje nisuluhishe hii Amboseli. Kwa mapenzi ya Mungu, si ndio? Kwa mapenzi ya Mungu na maombi yenu, si Amboseli imetimia jameni? Imetimia, hajatimia? Ntinyari Kinywa, Weru Weekendi. And that is the handover of Baba ingi bakiruga chai nja cia mono bagitumire ria ra karatasi bamenyerete kugita karatasi kau na maigo boni ntubuthithagwa ni baba ingi indi no gutarwa njire njega ya kugita karatasi gaka. Mikarire ya narua ni ya gukania muntu kugita bagiti ya irio kana iria na maigo ririo kurugira bangi. Chua Magasi Jariko.
Muthigi wa Ntoto na njira ndikungu chokeria nkazo cha mwanya nuntu wakona kanya kugwatanira nao nichemania rujo kirinte tocha werutha mugwanja tura no tukubu bwega mbitagwa nchinyari kenywa muri nkrimi no karimona nirio mathithio nyuma ya karita gate kuraja ni mubango jogwa tukanga imoko mako wa studio chetu cha Wero FM.